guys! Danas ću vam pokazati kako da skinete Minecraft. Tako da idemo na internet. Ajde. I već smo skupili 3 pretplatnika, hvala vam. Kucate, prvo što morate skinuti je Java. Vidimo mi u skripciji oboje. Tako da idemo. Ajde, da popijem ovo kove. Idemo, free Java download, da gledajte sam free download. I krenut ćemo s skeneću. Neću, imam već. I onda idemo u Mineshafter, mi ćemo isto u deskripciji. Otvorit će vam se ovakva stranica, sam stišće Mineshafter launcher i samo igrajte. I to bilo to za ovu epizodu. Subscribe, like, share i da se predam u sljedećoj epizodi. Pozdrav!